pa nije čak ni da me vrijeđa, ali me zabavlja činjenica da se kolege iz DP-a boje petardi, ali kalašnjikov im je okej. To je dobro. Tražim stanku u ime kluba Možemo u trajanju od 10 minuta kako bi se još jednom obratili vladajućoj takozvanoj većini. Pa dakle, draga većino, ili ono što je od vas ostalo, svaki od vas pojedinačno, evo neka se zapita želi li biti dio većine koja ovisi o bivšem ministru Dabri. Želite li biti dio većine Andreja Plenkovića koja već godinama, a sada osobito, ne može naći adekvatnu osobu za ministra i jednog resora? Želite li biti dio većine koja doslovno za vođenje ključnih resora u zemlji o kojima ovisi prehrambena samodostatnost, o kojima ovisi kućni budžet naših građana, vadi iz šešira, i to ne više svojeg šešira, sada vadi iz šešira Domovinskog pokreta? Želite li biti dio vladajuće većine koja je vašim građanima osigurala najvišu stopu inflacije u eurozoni? Želite li biti dio vladajuće većine koja upravlja javnim poduzećima na način da se ključni resursi ove zemlje daju u bescjenje i u nečije profite, a da građani od toga nemaju ništa? Želite li biti dio Plenkovićeve većine koja zapošljava isključivo po prijateljskim vezama Andreja Plenkovića, a posljedice toga nisu samo ekonomske, posljedice toga nisu samo moralno zgražanje, posljedice toga sada imamo u ljudskim životima? Svi vi izlazite uskoro i na lokalne izbore. Sa čime izlazite? Sa kakvom popudbinom? Da ste dio većine koja ovisi o Dabri. Stanka je odobrena. Kolega Kukavica, povreda Poslovnika, izvolite.